من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد, kwezi watukufu watata hatu wa baba hatu wanasho hatu mafundi watu hamadi namna mweshezi aya hizo surati al-Hajj. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى إلى آخر الآية. بس هم ومن الناس من يجادل في آيات بغير علم لوان روان زوان بروغو وتوزي جوا وتوزي سوما. أبنجي أبو واتكوفو. أبدأ كلامي كالعادة في هذه الأيام للسؤال لأي حاكم عربي يقف بجانب هذا المجرم المنقلب السفاح عثمان غزالي. أسأله: ماذا رأيت من عثمان غزالي لكي تقول أنك تساعد هذا المجرم؟ Petite question pour tout dirigeant qui se prétend ou qui se dit qu'il aime, qu'il aide les Comores. Qu'est-ce que vous avez donné à Azali et que vous avez vu que c'est utilisé sur la population? Vous ne faites qu'aider des criminels, des putschistes, des voyous. C'est ça ce que vous faites. لم تفعلوا إلا أن تساعد واحد ظالم قاتل فاسق مجرم. wakati kewono madharau mruha utungo mrobe zoka zirendo kewono boneyo kewono zitendo zizijiri shanga mjoanisa amjoanisa banu nirongo hatartibu kabati utungulelo hatata wana masuala watitibu watukufu masuala majawabu wala ngwana haki wala ngwa saidi yao tijaba no usiku lelo njeni muziseni hataratibu haina mrusaidio asumani Azali imamu wa hatu fundi watu shimeji watu valaye watu fundi watu koloneli president pia amusoni masuala hawema hazema zijuli hani hao watina mashaka ni wandu msaidi yao Azali khasatan do miji ya hangu shanga mjoandisa ikoni abondu wamana baramba Azali krimineli Azali jaujao ashe Azali mndu aminifu ye mndu mwadilifu ye mndu kayao katina shaka oyi imamu shangari msauni swala engenyi de mwandama uliliwa kamtujwa ndo bia uwe mwana hanyu kamtujwa zabari ya ule wakajasufanya wamba mahakama haina mndu saidi ya Azali mjojibiwa au kamtajojibiwa eni ulo yabona jibu engenyi do wenyi Hamada Gazu engenyi do wenyi Mutu engenyi do wenyi Aimane engenyi do wenyi Bapale kabajafanywa mba mahakama ewola ulo wazabari na mdone so kweli wa hezajiri vale sabaraka ulo wenyi ndo byatwengeza lezo tipi halafu mjamono wala wamuua waja warengwa omijini hanyu no mirani hanyu ni wandu waji ezenugo izo mjojibiwa au kamjajojibiwa ni wandu mreme yao Azalile koti haina mdona tuangale kana engeola de mwana hae engeola de mwana mshwahe engeola mjomba engeola mbaba de ya hundu aneza hundu Hamada Gazu na jimete plasi ya zuki wa Hamada Gazu au mbaba Hamada Gazu au mzaza Hamada Gazu au shimeji wa Hamada Gazu haina mndu uloikoni urengo Azali yejae zina no heza tijohanza mnijibu yabo emanashe wangu mtukufu Monsieur le maire Medi Yusuf Mwenyezi Mungu ajomhifadhi wa mengoni mema dhahaya mengoni mo wandu waikayao waangamizwa na rejimu inu basi wayaparo kaikililu roha hazini wayaparo kabamadu roha hazini wayaparo kasambi roha hazini yode namna yanti boma Islamu mabamsomo mabanganyi na akili mabanganyi na imani alafu mdo amba waduka turnatido zungu sa aina ujojabo
ya towe wandoaji ya tiyo wa hae hata imami tanu wa jemdoaji yode namna urumansi si johanza wake mzima mtukufu haruma nyinyi yani jibu ya ukana mdu na jimete plasi ya Hamadagazo ya mzata Hamadagazo au mjomba Hamadagazo au mbaba Hamadagazo au n'importe ya uliliwa watufanyi hamaa kama ni wandu wa ikoni mresevewa ni mashababi ni wanazijana ni wajomba mwambao azali nto uzine nto uheze we uranza si uhanzi nge karo ndo badi wa ukange mgu na nzeze njema zazali no aminifu no wadilifu ya zirenda wa Hamadagazo zimuhundeni enga mjo hunde kuraji hamba amina wako uwe mru mwema yo hanzo mji eze nyanzo azali ya zirenda wenye aimani ya zirenda wenye atamba mahakama titi mrahibi wa mbengu shitaki mrahibi wa mbuzi ngushitaki mrauli wa mwanadamu kabata atamba mahakama ifanywa kwa komori anduka chucha banu wajibu au nisekana banu azalika taunda mndu yajibu far na bakemru osekuru na bakemru dajibu far banu kamla pizao ngamla pizo mndu yarahitwa ntina dura ya ula piza mndu yarahitwa aizo watukufu ile swala na jonzani jibulo kwezi ngerendele ezavili wandu wao na mara isi wantipia aruma ule mengo kana manda tainu manda inu honnêtement ngojorambie mashirika wa yapanga no wandu haziwa lo aruma mashirika yao ne mahali mashirika yao yaliyo azali ngojorambie mashirika mtujwa balanda halindi na wandu ano hindini osiku yamba ukana haring mashirika majanamana anena tijina mengo miranda aruna aktima kazi mashirika majanamana ni komori société 800 tu dis 64 tu dis 684 wanga mnugo no hindi wanga mna ukojola bihanyi wana matambe na matambuzi na bange na hindini mashirika societe dazivize izini dazivi zitunga zatimizima jana manani engizonda hungizona ndo hazi wanga paro hinde mashirika ya ubazadi halafon wanadamu wabagwa una akili wasomo wa lola wazaya wende waishe mndu abantu ngambandi chwadore makoti mashirika ya lokomori ala bonti ngatapalao hidrokaribiri angamia onikori angamia wadungo sekure wanomeki wala waregeta habu ya wandu telekomu angamia atabasangwa hibi wandu ze kredi mamwe wangamia wala duani wa wasofa mabinda wao ebanu mashirika davi neze societe azali azitunga ila ya doamba un jeune un emploi e kousha babi urendo wa walevi abantu mjua weza jirabas namswalie mtume sallallahu alaihi wasallam niwaambieni ezidungo ujirabasa komori namswalie mtume ran sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ezilio komoraba sanda zivi kwezi bwa tukufu haula wala quwwata illa billah ezilio komoraba sa kalifanina shemiri waodo wa wakizio vinyo alafu yao kwa tito we namna lazimu yaboke kwa jaito we namna lazimu yabo wala wandu wa wabuli ya mvinyo ilawe wanjia umijini idade mana juzi masuishi ya moto mikoni ya disa wanjio mijini waniko watoto kwa tuwa nika mapesa kwa tuwa nika mba indru wawanika obon bali ya inu ondorenge makarito maili ya General Kerry au vodka au bieri wande wa hanu idaone grupu ya hanu elera joka ujajer fanyeli bunjini ngamjongo ndi hamdala ngamchuka una marongo au mundi ngamchuka una mvinyo abasa esirikali ngaidungo utowa bon wandu wendo bashemiri onikema shababi mwena mwedo bashemiri mwede mwarenge au mwedo bakalfani mwede mwarenge mvinyo mnwe mlale mfemke kamji wandu wanzo wende yode serikali ya imamu valahe koloneli president baba wa emergence
wandu wasaidia wazali wajawa manao ya ukangaramba wajawa hambabi kartu mano ngamonao ngamimakini manu ngamtseho kabati utungu amjo abajoja mndu ajali amini ukakabati tabwa mwenje arumwema hazali ya jwa nupi amjo ula amini ukajuna idika jamba mwezatu mga wajoka mwenje umwejoka urengo kwa jaka urengo ngabo nyi wandu msaidia wazali ngamjula amini ukako morika batita bwa maji ngamjula amini uka umsomungu wenamna lazima ngamjula amini uke mahakama justice ngi wenamna lazima ngamjula amini ya ukale dimano ulo zingizo namna za lazima nyi wandu msaidia wa azali mwanzo ende yatimisi namnabi wana majawabu wangu mmonao bwaliani kami makini mturongo wanai basi masuala ntiti basi na kaujanizizi sebanu hataratibu andu watawaze mbadi za sukari ndeze tansio tikaujaba ninja ndongo za andu wasaidia wazali renga wende watimisi handi sahiri wako hamamdi alawaya hemnazi o uzinga ratodangusha bontala la bontingu chotapala mashirika wazali ni wandu msaidia wazali mdungu mpulezi gelegele na ile koti mashirika majanamana ni azalia ya créer yamba un jeune un emploi wamba ezere veniza wa komoringizo ngamjula amini ya ukana wa recruiter wa wandu wenjira hanu watolo hazini ni wandu mudunga azali titorea wallahi ke wadu jamdu ya jo subuti ya jambe ukana di recruiter wandu wenjira hana wa ora wato ngamshelewa za jiri telecom ngamshelewa za jiro la duani ngamshelewa za jiri wa aeroport kamtina mbaru kati udumiza wandu hazini basi mdubi ushababi yonde twamaya ngamwanikao bon kamtuani kama pesa watu hula brocheti ya majana maili wa halana ile kafu wa rivugoshi wa hula maja uhaju wa hanwa shanga mwanikao bon na mwede mwanu mvinyo mlewe mkeka mjiyo ranzori mpende mhimu do todo rejes engam mwana mtujine mduko renga azalindu hari mduko para Firaun justement mwanama mtukufu mompao sankati mompao ziki wangu mtukufu arumo mji wa mtujini endota shono de jana ezapatizi toda inua misiru mompao hamba eligaba kainaka ya jana weyondo mompao aho mompao gotsamba wa upia sawa izokoli wanupia sawa shayengo no abas ujoka utwashono ndia ulo wabo hufu rikono dodombia neze hitima za mompao ba yo ka faransa jwasi komori hava yambasiri kabo mdafikirika na pesa nilo mtashono nde engeri kana mahakama bomompao uo ikabidike hafupirizo hale na hii parce que uzamba wao ya ukana ngasina mahamide bwana wongu to terroriser ababuliwa yode serikali de mnika mpenya bongo twenda yabo engandra huwa hufu amula beka jofungwa bomompao ebo emoto kana fungu alafu banu tikauja banu wana masuala washashi njeni muziseni nyi wandu mwanzo msaidia azali enga mjokara donda hukana baraka rihale manzari ngo msohafurambe emnyeze mguna jalie wandu waone sa ukazalie mndu aminifu ye mndu mwadilifu nguna jalie wadilifu ya ufanya Muhammad gazo no hamutino hasalimu umuhundreni banyu ezenjema hizo no wadilifu huo ngena mwambie amina nguna jalie namna azali ya thumani baada yembaba mlezi yende twamaya ngu developer ntize ngozo ntipia nguna jalie muhundre wandu umehamaza lo mala honi hanyu emala hoya hanyu ya developer amade namne ko muri developer hao bili wandu washitakio asibabu wahibi wa mbe na mbuzi na magonzi emndungu lilo wa manadamu wabire mahamitsanu wakika wafanyiwa mahakama alafu kwa wandodo arenge mruo wajwado muhimi saizi na karibu na wala wauliliwa eyo haki eyo uadilifu eyo aminifu ala jinru wajibu watukufu ziki wangu mtukufu Muhammad Hassan Ngono kama makini akabati utungu mashirika majanamana nena mengo mirandaru na ne yambaya tungwa ya duka utowa haina moto shababi ngujohunda hazi ebanu ngayo ndahubi kwezi mashirika rambanga yo ya recruit wandu pia wandu watolo haya wajwenda watsembazi wandu watolo telecom wende iyo
o andu watola wa lisansia lo mwezi hazipia wabira wende wafanye haziko la pitali ti pardona ma desejao la pitali yo structure ya uba hanu wa uma médecin ya uma lalao izo radio ya uma aji wo mwenje wo urahafu ya uma infirmiere izo zontipi shala pitali ti pado shango niko andu bange na vinyo mwendo wado filme abata inungenda ngejao wakati yo kamna kamjela pitali hiyo wanyika mjoni hakanyo mazamoni ndio mtaelewa banu fikiri la pitali ngeo aweke ifanye wa mjomji ema daktari ngada hope ema daktari shikanja watu kwa mwangalia ema infirmiere ngada ema lala ngada ema jia tuka uheya emba maji waitso uja premier waitso uja haruma eredi chose itso uja bonti yode tuka uheya haruma wite mwitaji kaba tuka uja mipira kaba tuka uja kamfikiro kana la pitali ngefanywa hapa kaza linge mwalimu jo jabo kamfikiro kana azalingwa hola pitali hapa kenge maria jiangali wapo yongo tajana ba taino ide ifanya bati na tamba nongo kuna ushindwa ni babiza la pitali za zitanda zitanu ikagodwa jinze uname kufanya la pitali ya zitanda majana na etage kata alobo nti kwa tushino ndo majibu agwa bongo tukanda wado ya hez moteri na hit bwazali sha ema ulama uadaza ema shababita wa umwa ni kwa bonza vinyo na mwalimu ado hunwa ndio mdo mbirili ya zaleke haja hata usiku ya jo wa hamandanyi ngemche mwende Ariwani mafundi wafanya avansi Komori amishi yao ari mafundi waliwa d'avance ya kamna ujua utoja mrenge people ya kamili mkana maha sijimi gabika mtina banogo nzima mafanya na mrambie zetere mazifanya na mrambie zele hoteli mazifanya na mrambie eze la pitali mazifanya na mrambie eze autorité mazifanya na mrambie eze magazi mazifanya na mrambie eze société mazifanya na mrambie élevage na mrambie namna ma structure pêche na mrambie babizandugo izo ndizo mkomori antu yaone mkomori ulona akili wanzu yaone la pitali aba sekengili wanzu yaone eka hasomo ya jia mde bahazi eka fanya bahazi ya libo yode namna mkomori ulona akili sheka mwede mrengenziwa mzivasa mtongeza ngamtikiwa ne bule wana basa ntwanza inu ya blue ino ngamdo taha ino abasa deveri ntwanza ya bleu ate veri inu ya wanafiki wa mpira les hypocrites qui jouent le football qui n'ont jamais dénoncé ce qui se passe. Or ils avaient leur frère qui s'appelle Amada Gazo, c'est un jeune sportif qui est tué. Personne ne parle sur ce sujet. Vous n'avez pas honte, vous les joueurs de Selakanti. Si mwambia anuka wanu watoto wedi wanafiki watoto wa Selakanti wanti watoto walona irumbi wanu wedi watu wanza watu wani kwa mapesa shekenye watoto mwanili yawe drapo ya heveri ya Komori nane kenti ya hanyo wandu wa ula wa wandu tokomate mshindwane le kafiri la mshindwane Mbappe chrétien atonjia irumbi ngejuze damu ya mre muslim ya Trabonti mwana nyanya Madagazo wa ulawa votre frère confrère Haralo Hitwa. Personne de tous les sportifs a osé de commenter ou de dire que la justice de notre frère qu'on jouait ensemble, qui nous a soulagé, qui nous a fait plaisir. Personne. Abonge abo wotika ujani ambiye wadungo pulano wa ikoni ukana mwede majibu fari na mwede majibu fari. Wallahi kamjo pulani mdu mwenza akili mje munijibu. Ujoka ujabani ya jengu nijibu Mwenyezi Mungu jokana wallahi ngamina utungu bwa Madagazo ya ulawa ya hafa abombo la gari fidia ya bombo ya gari Mwenyezi Mungu waeche wallahi kaniengo azali oi ekatilo kana hanulilie mwana mabure habombo la magari harudi katafanya mahakama iyode ya mwandu yatungeza niengo azali Sheka ena shonga yo atende abo wakane shonga isho na indeni shanda ya jatungori ulilia na madarau na wanza ya jihamvu ya jiari menyeleze swala
iyo de mbandongo mimi basi ndo niyo banu yabili ngabo aba gutokushu wo wade utawjiria wantu sheka ngawe madi ngawe na salasul baulu ngagotokushu utinjiye uranganyizwa ko murize swala bwazati wangonzo ngawe amashetwani ngotwanza unungano dauna ko muri mje mroni la aqudannahum siratal mustaqim ngotwanza watowe basi wati kembeboni bwasumani azali mkababa bangabo wandu wa reklameo ya ukawo waona wazena wabai wa parao wa Thumani ngarijoka bangabo wa Thumani ibn Affan sha al-maqsud huna urimkusudi ya obanu de ajali ya hekomori ya mkabwa bwele bibila la Pemba abunge abuga mabioni nyi wandu mdugo pula na matibu fahari ikoni inuti yao gola pizo dau wallahi shani hanti banu Abu Hamada gazu ya toja ya ulo ya hafa bure ama bombo dabo ila arifu yangamizi wa ndala to Arab Saudi tala ulo ya jafurizi wa banu yangami abanu enga ila arifu ja Faransa garjoka optimizima garjoka optimizima ola hangamizi wa ila arifu chamnyezi mgunge yao yede bana ndo banu nyi wa ikoni mwambao farigula pizo azali dabo ya uwe bani hanyu dabo ya uwe hamandanyi dabo ya uwe mwana hanyu mwana mshohanyu matufanyi wamba mahakama itoka yonti na wandu ngwa mahakama wada ushitake wahibi wa mbe ya umbuzi ngwa ndo washitaki wakazi wa deba za mahakama riuliliwa mwana nyasi yafe warendwa zire weshenda wasange kartujuange mfi kartujuange nyama batu kabata tufanya wamba mahakama rijorendera dorenge mruo rojaro mreme yazgelegele na indeni na wakemba ubinadamu basi bwa Komori na wakemba ubinadamu ikididu nga mtu ambaye ila tuida la rengwa la jalala tawakati sambinga mtu ambaye aenda hajidanganya aenda afanya mafiti shawoi izo yafanyao na mkerapi aimani tola wabamba waja wavurizi washabo wabamba wa hundukura jijuzi wafanya jezentiwa wabawacha Faisali Abdul Salam yaenda rengwa wa mterutira atawamuwa hafu mdeme bali wa mtambaza ledaha abasanga mrongo hataratibu kabati utungu shanga muzisoni ema hazali yafanya na njia timiziza njema ya zandisa ikababu hamru azali ya janambia ukanari rekrite wandu kadha hazini kababu hamru azali ya janambia mbala pitala azali ya iwaha ya rambia mba supermarché ya iwaha ya rambia mba terrain ya iwaha ya rambia l'hôtel ya ifanya ya rambia ze autorité ya zifanya ya rambia maji eze machine za hemaji demba shongana haka mwilo vuvuno mababani basi omwenje Junaidi amina swala nazoni mseni bana bala azali ekengu no me directeur yo tamriji directeur wa azali ba mimi ngamina criteri tazini ngamjwa mndu ko nemewa ni azali ezindu ziko tanga mndu nemewa ni azali ngamjwa ukamtujua na mnabi yabo ni mwambie ne kemdu wanzo yafanya hazi yake directeur au ministre wa azali comme quand tu dois me dire qu'on a zambani ya baba qui connaît pas demande et tu dois na uzis engam jua ou comme tu dois emruko urengwa ministre hau directeur wa azali namnichi bwanda ukana baraka ngamjua ou ekemdo kwanzo yake ministre wa azali hau directeur eze critères eze qualité et CV ngamjua comme tu dois ha Muhammadi unjia dharuba kemdugo rengwa hazini ni azali ake ministre au directeur ngamjo hambe kakwela undrab ifo yake na suifantima wandu azali wallah waloma directeur waloma ministre ifo ikenga bolo na suifantima rumweze suifazini soit e amado bwiti na wangalo wandu ma ministiri wazali pia kabati mrulo abo to bwiti kanzo ke bwiti ufanya azia usiku nenda handani orli nenda nakufanya azi alafu rende bala nikafanya nettoyage d'avion bana bwana itie et puis au aéroport alafu ujo pasa telefone ou pasa tablette na zinduvala si ndo ndo bala la majinga ya la Niger Marseille lakini majinduma alafu mtorondo wa zindu za nyumeni duine ti telefoni na zila ngarenga
amzive hobiro baramba mdu hobiro hey lui il va nous balancer comme on va lui faire samba ah yoni yona soma samba cha pia wakaunienga oti pia wakaunienga ba aina mbandu na hunda kama nzoni hobiro urenga watu maboshoni ngama angalia weziri na zila soti pia mparsa mapesa telefoni na zila pia mdoa bezasi yadi wasa abenge watukufu wandu wa wakaunienga pia holiho wakawezi ata sikauringana nao kabisa basi wallahi ko winji waho ema directori nema ministeri wazali wallahi wenji wawezi yo amini na ila banu wenji wallahi wawezi moti abili wanafiki parce que wajua ya ukana ntsina mna mdako romanti karijaona rongo ngerjera bengarenje ngarende ora enjeze ritimize emergence banu wabitsa mamfukara 2024 na mone 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 c'est 2023 mathala et cette année la pitali nzima basi ya tutim abasanga nga 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 hununga sina 6 ans na 7 ans 7 ans na mwangalie ki ankili ki matematiki 7 ans mahumfukare kwa tina rongo hata nzima waifanya wa hakikisha timaji timwenje timsomo ti unono ti hazi kwa tina magwafa urahitwa basi ngabonga mtuka uja mndende wa komori malaba shangabo wa komori ngabo ze kilo za malaba hizo na majuni ya malaba wajojo wadompula nizgeregele na mndeme anikoti ngabonga mtuka uja mwambe 6 ans ngamjo wa haloteli mfanye terrain mfanye lapitali mfanye nzi mfanye saison tipi et quand on fait un examen il en a 2 heures de temps kujashinda wafanya hate enusu embidi haruma ile rawanus ngiamu kufira 30 minutes ngo tukafanya de variant tipi yabo wandu watuka uja wafike no yabo abo yao malaba wale vi malaba wanafiki abika msikanza mwambia ni yaukana kandi 2016 uja 2023 ngarendo 2024 na mwazemon c'est 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ngarendo 2024 e mahainu pia kabata tamba hindu kabata ngiyabo ngafikiri ukana kweli ngabatuka huja e mahamisa no yabakia ngamjuka ukana otorutu ngamjuka ukana mashirika ngamjuka ukana kamtsoleka urugoza kidaba hamdu mjoya ukana haina mdu ya mnomi hazini yabo ilo bwiti haina mdu ya mnomi hazini yabo ilo bwiti na mwedemo ne majumba hao na mwedemo wanizo kwa sifanya ho tipi mkajala ngabo kilo na majunia ya malaba umijini wajuta hodo mdomi yaniko tino amagari aminu zefiki rango aminu emergence watina ukalkule mbabititi ya uka mdu yangu hamitami huli ya kauja moroni abita abangu jofanya zile razili waswili haya abita ile rawanu singabo mfikira ngochika waswili moroni aruma kamchona kama mdu mwenzanki lingo tsana kashwe bata yede namna azali yafanyao azali sainu nartuamba 7 ans na 7 ans 2020 2024 ou nous 2016 et nous 2024 et espace il y a 7 ans 2016 et 2016 ou déjà 2024 kabati shirika kabati mbayundu yafanyishi ngabo kamfikirio ya ukana 2024 uja 2030 au 2029 on a 2030 ya banga utuko kwa emergence ukana mamfukari kutina maji wafanya ngofikira kana bwe ngo tuko tofanya zoleteli ufanye saison tipi nguza kila ba hizo utuko yelewa yo ki matematiki ndo amba ya kana seta katina tamaji yafanya
abo hiyo ngato ina mru ulona akili ya eleo ngabo grupu anu sisi der wanili ya oranzo nzwani wakene eturu ya hao wende wanga mizeja nabo wanzwane wenji wawo ndi wanga razali ngwa rotsa wenzi bamuke jabidi wale wavotera ndo jakanti waangalia ujoka ujabo ya jojo namna duka urumenti yona izo zonti pia na sharia no wabidi wavoti na izo pia shaunga bandu watona haji ola renge minga manzoni hibe bangu minga manzo turu ya hangu de turu bas ngawe na programu ntina ngawe na sharia ntina amtwanzani dembabi baola hali ala fondu was yabo ke janzwani mide ujoka uone habo abasa mide na baki nzwani mide mstarabu mzwani mide mstarabu mumbali na baki mide mstarabu ngazija abo banu atayonga mjokana mamengo mirandaro yabo ngamjo ndi hanga mjo shida ni rumenti hiyo yede na ndo waza shakabatulo na hamu nensi abunge yabo kauja banje mwambia ni kana namlibondo ni Mungu ndoto unafiki ya ukanga muamini wa azali bamduro ngo hazini ni azali wote ndo tuko kufanya ndongo azali abunga ngamzeli zoza omduro ngo hazini ni azali yake director wa ministry nganzo yake bwiti nganzo yake mnafiki ya juokana zinu rabo shanga mtwamba jao nganzo likedaba ekaka jaile weza hamba waelewa yatodore makoti na zgelegele nganzo yake gonzi aina mahala jomba ntobanga swali hunu ya njie lende bandu kaenda hunu njie lende yabunganyi yao Allah pour être ministre wazali ufanya hazida ona yeye resiste daona azali ngazoka nesufa hizo nganzo ukebwiji nganza uke nafiki amdone zero ngona zambabo ke watoni zopia nganzo ukeda ba utodore makoti bainge mndu hala pizedini bainge mndu aburunga tuzijua bainge ngo nganzo ukegonzi leonga swali ya mahala kadha leonga po hafla mahala kadha na mjoma amyato garini abu imabele mwende nganzo uke mzuli fumezi shelenti jotolo izo ndeze suifa kama nganzo yake ministre wa azali nganzo azali aramuka we mru ya zulu aina njoma byangu jofanya oiti mdulo na akili bora ni torongo wangu joremele koti ya pwesgelegele we mru boko ngujo hiba maudo kedo anzarongo ngamjamba wala uhibi ngamjo ufunge ke kujarongo hari kampanya rao afungulo apuliliwa jauja engani shidia jamba tonde za msirino dadu swali utireje tena romano za siasa mdoa ulimandoni Mungu je ujizingamanya uzingamanya wandu tena bo kampanyari na mtorila wa mwende mwabaki ba alhamdulillah ilofoma enti hiyo Mwenyezi Mungu de ayumba ile ujo yauni shakabati mba mndo doka mba opposition ujoka ujambe kutoka alhamdulillah ilofoma yabo muishi eza swifani wanzo yende yake ministry wa azali panuka bandu wenji azalingo tukaondenga nge yongu topo wandu wende wado contacte kumwambia wala jana angaria kumwambia wala pamjo mvoti kumwambia wala jafanya jao ala kulli hali ntivanu jendo shindana na wandu jao ngami banu tijokangabo kafiri dhalimu jinafiki jenza rabola ngenti ya hangu liwa wandu hifa no funga wandu no hibia wandu na utopashia lijala bangeli fanyo bila kabati mndu ulona akili ya uzisabila yafanyishisha tisha ube idile lwaka uzamba mbabia unda ubala mna shio utaona sa program kende mna tuka urumenti ijoka udeveloper mna shio uweka kana ndongo kume kujafanya hata mbili ekutoni odo walo iho aloko mori wao nao abunge yabo kamduka nzo yalemba ndo nale kanuka mjoju wa uva mabwibwi na mina na neze costume ne mdwenda mume aina mahala wajoji sha kamsikini ya mtazama dagazo kamsikini ya mtazama imani kamsikini tazamu kamsikini ya mtazama ila arifu hiyo ndio rakantari mwambieni ekanga mwanzo mwende matsaimba hindu eriali inusonti pia ngari yanzao eze posto zino ngari zanzao shakari na urenga posto ya ukasisi derjo uchana we ikoni ai kabati mndu mu ikoni wanzo yafanya hazikatino toka ojoka ndambe ntsobango joja ikoni ntsobanga jo hurenga ntsobango joka bienvenue yoti haki izo ndizo nakanza nimwambieni abonge yabo nyide mmonao ngamkaza nao hosaidia fujari au ngamwamba utijao Mwenyezi Mungu mmononi ya uka eni ujosai ya dhalimu Mwenyezi Mungu tujotengeza yaishi
kabati maji, kabati mwenje, kabati msomo, kabati mahakama, kabati mbanongo mruongo wanduo hifa ha neglige mahamita nondo lo wa forma mnat timtiti hamanduo na mwone Sénégalais opposition ya kaserieux wa décider Macky Sall ha reculer et diplomatie ya fanyishia Macky Sall ha reculer mettre la rif e kango vumbulwa ya bwandwa kaona kana weba na ufanya nongo jan juzizu kiwango ujana mwanama mudu kare ajali ya zone saukana mshangama uka president de l'Assemblée tujue kanuni ya votiwa ya usoventi inu shapia ala fois basa kutoka Facebook mshangama ikawa lazimu ujuhe utahema bani ha mtie blocus ya rumazali we mwambekana no ça suffit bwazali sha ngabo ambao hupulwa ujowambia wandu nda rumavoti azalingu toliba wandu no ili wafarie wandu wambe na mjenda rumweze voti les alara luzisa karja hunda jawabu ambanga ndo rumweze voti kahende hambohoni kahamuwani ngarjo kufanya ibidiri fanye ilirla muri jwe izo rifanyao wandu wajenda wanga enga mjo stahamili aweni mgo Tanzania maudu azalia jambe ngena baizandu ntona ngari fanywa alliance ngari fanywa mouvance ngari fanywa jao yezi mgyo tutanganywa wanafiki wazima hatanganywa malaba wazima hatanganywa wenza kido hatanganywa wenza imani wazima si siritaua ezijoka uri hundaziri hunde shangasi upande wa wandu watolo muhazini do wandu waudwa do wandu wafungwa bure do wandu watolo bonsijo bure do wandu wabuhaze voti waonda urilio sisi haina mdu natuangalia empana naye ya mangari yebo wazungu wamba qui se ressemble s'assemble o afanihana o tutanganya wazima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamuishilio omeki lelo gunda maudu. Shukran.